wanjye. Komera. Ni fresh mwana. Ubona uryoshye. Kuryoha kandi mvuye ku isafari man. Ubu mvuye muri za Tanzania, za Dubai. Imodoka nyine ziri kuzana ibicuruzwa. Ariko hari akantu mba nshaka ngo nsayigire tubizi. Ntabwo iyo bamaze kubakuka ikintu bakora. Sero nawe ntabwo mwana. Urashaka kwigira mu nk'abasha. Ugana byibwi. Ahubwo niye minyonyo muri izi karitsiye zihari. Noneho muri iyi minsi. Hari akana kakubereye. Ahubwo ni wowe. Sura kuri ya bare. Inyuma. Umva. Uwo mwana umuntu wese uhageze nta wundi ajya areba. Ureba nawe numubona ase ko ngire ngo ya kontineri uri buyimuhe uko nameze mana yanjye n'imbaraga natakaje ndabomora. Mbwira noneho nizere ko ufite ibiceri nyine. Ibiceri ninda ku mutindi we mbwira wese uri muraninda. Ntabwo ari menshi nyine kubera nkuzi nk'ukuntu uri umukire abashaka amafaranga 90 yonyine. Ay nka noneho atarana arya ngo nuko ninjiza miliyoni ku munsi 90 umenye kaguramo. Nese ni 90 amadolari cyangwa ni 90 y'amanyarwanda. Ega ni amanyarwanda. Urumva ni make umuhereza yo ngayo. 90 yonyine. Ubwo si uwo mukobwa ni umuzungu ni umuhinde ni umuki. Nicyo utara bro uko nameze. Uri busare wowe nakubonye. Hamagara we. Ariko nizera ko kubwo nyine ayo ngayo 90 uri bukoresha agashashi. Ngisubwo urashaka kugendera. Utarasaze ni hehe banyunyira bombo mwishashi. Uri gushaka kumanukira uramuhirye ibiri. Sinyene agashashi. Kumanu Kizimbabwe. Aho. Iryibiri. Gaburiya tureba. Ngimba nkurangira abana bazima bura nanjye ubwo habari akabyeri kanjye ariko nyine nawe uri bukagura. Rega mba ngiye kukurangira umwana. Hamagara. Babana bava mu byaro bataramenyera. Hamagara. Gikomeye. Itonde. Nzanire wa wundi nyine. Uringaniyemo nyuma neza munda zero. Nyine mu masa. Subiza abana ngiye kundi nkurangira. Uwo mwana numubona. Ase uyu munsi ko turasendera hera. Umura ngiye ninjoherwa ndagutama. Banze mpamagareke. Arokira. Yes. Bimeze biteze. Sawa mwana. None se. Wa mu bosi. Yarashaka cyana kimwe gishyashya kimwe cy'icyotara. Umwe nazanye muri iyi minsi. Uriya. Umva yamusariye yemeye gutanga iryibira akamanuka Kizimbabwe. Tayara yo ngayo turayarisha. Ubwo rero duhurira hahandi ku muhanda nyine umuzanye. Sawa narebe kanze mu parike mu modoka ndaje. Sawa ubwo nyine tute tuhahurira. Bosi yarese. Naribe. Sawa. Ahubwo se kubera n'iki cyane umaze iminsi nanjye naragiyeyo urumva oya kandi umugongo wacikiyeyo tugende nagize tugende umva nutagura uri buze kwita wirebera ukuntu uwo mwana subiza ubu tugiye mu kazi nta mikino nujya munsi y'iryitatu ubwo urabuza aho ugiye kuyajyana ntabwo uri buyame ngo nyemere bikumva kadutegereze turebe ko bari buze se witeguye urakibona igitonore mutungurusha urayaheba we anajyanje vayo ureba umwana uratanga iryibi siko niko wanshinze uba waje gutandika we tuza ibiratoga nubwo uri umukire ntabwo abana butuje tuza ahubwo ari wowe wewe ni gute bakuzanira igihe ahubwo ni gute unandikira umukobwa so wari wigeze ubyara umwana usuke niba ntaramubyaye nzamubyarana na nyoko rero akashe iyo sura ni yari yinzoga
ntuza kwitandika ahangaha. Nese uyu mwana n'uwawe. Mana yanjye. Uyu muraziranyera. Ariko n'ubundi ni woshywa ndaje nkwereke. Itonde. Mva kunyishyura ya komisiyo ntabwo naziye ubusa. Uriya ni so. Ni papa. Kira. Wabakire bawe ubunzanira ngandebera kwera inguzanyo papa w'uyu. Ndebera nawe sha. Nyine ubwayo uyu munsi yahiye nyine. Ahabwa kangaka barakavuna. Nese uri bumusubira nyeneyo. Sha nago nakujyana so atajya no kundega bakafungira ubusa. Aha, subwo koko. Gutahe nakundo. Urabizi? Nge noneho kanze ngendane nawe. Urabona n'ubundi ni ngiye uba wabigizemo uruhare. Noneho nje kumusabira simbabazi ndebe niba yamwumva. Genda umutera amasomo kiragikire kirabyumva nagabakire bagora. Arabyumva nagagorana ndamugurira ikibanda. Nari bigagenda. Ndebe ukuntu mbikurikirana. Wa mugore w'inshinga nogera nkwiyame inshuro igihumbi nkwiya. Byagenze bite? Tujya gutandika umukobwa wanjye. Hari uko niba ntagusigira ibyo kurya. Umukobwa wanjye? Noneho n'uwawe. Amaye nka data nose byagenze bite? Wanjijiwe. Banagusigiye kawunga. Nagusigiye umufuka w'umuceri. Nagusigiye inyama. Wagicucuwe ujya gutandika umukobwa wanjye hari. N'ibijumba, n'imyumbati, ni karoti, ni igiki. Aso nikamubaza. Undi ikinyana ari ya mweru wamubonye ugiye. Ziba. Inyana ni ya rusange mu mweru. None wamubonye ugiye. Namubonye ngiye. Nje nari ndi gutembera. Musangana n'ibigago bingana ute? Nakasi ka mweru. Umva rero nkwiyame. Kwirirwa njyanira umukobwa wanjye bajya kumubomora. Yakwiyamye. None ahanga. Umvira mu rugo. Bitise. Nongeye kurarana nawe mu gitanda. Imana irarora. Wallahi. Aso ninatwarana wundi ko no na kintu gishoboye. Nundi ngo naki nani kintu gishoboye tu. Mva mu maso. Mva mu maso umugore nabwo byarakunaniye. Mva mu maso. Uragarutse nawe. Mubimbwira neza. Dore. Sobize ujye kubita umugore ubu ngubu. Kuri ribu. Sha ubu urasha. Sobize urakamugera inama y'akagabo. Urumva? Urabizi n'ubundi rero nanjye urabizi wa mugore yarananiye. Urumva? Abagore baratunaniye muri iyi minsi. Waretse tukajya kwinywera. Aso ndibana kino baragifunga. Umva reka nkubwire. Curuza umwana wanjye. Mamagare ku murenge. Itonde. Uramuhamagara se ninjye uri mu cyaha. Ngiye mamagare. Umva rero. Wa mugore we. Ngira ngusubiriremo. Ndarahiye n'imbere y'Imana. Ngiye kurarana nawe mu gitanda. Naso ndi